Miaka iri tu thutha wa mubango wa Kacoba kuruga mitugo ya andu makiria ma 5,000 riu urugi wa njohi cia ibango ni ucokererie na rita riri irarugirwo hugururu-ini cia rũĩ rwa Chania. Agitongoria birigiceni ino munini wa County Commissioner Gatundu ya rugongo Buxton Mayambi augite aria makoretwo makiruga njohi ino ni magite na kanya ga kumiruga kuona ihinda-ini riri bururi hamwe na atongoria marongoreirie kuhurana na murimu wa COVID-19 hamwe na aria mahutitio ni muiyuro. Tumepata habari kuwa baada ya mvua kunyesha nyingi na baada ya waliokuwa wakipika pombe kujua askari wengi wako katika mambo ya kuangalia mambo ya corona, curfew na kwingine, waliweza kuanza upishi wa mambo ya pombe, na leo tumeharibu zaidi ya lita 600 ya kangara na vifaa kadhaa, na tumekubaliana na kamati yangu ya usalama kwamba tutatengeneza team ambayo itakuwa huko kila siku asubuhi na jioni kuhakikisha hatutaruhusu mtu yeyote kuanza kupika pombe kule Chania River ambayo tayari tulikuwa tumeweza kupigana nayo. Mayambi ohougite wafishi yake ni kugena gwataniro na ruhonge rwa nakada niguo kumateithiriria makiria na kamera muthemba wa drone iria mateithagiriria magitabania birigiceni ciao na njira ya kuoya mbica kuma na iguru na guikia ngono agori hamwe na huthiri a njohi cia ibango. Tumeongea hata na nakada tuweze kuona kama tutapata hata ile drone tulikuwa nayo kutusaidia katika mambo ya surveillance pande hiyo. Kweli ni kichaka na ni hatari, na tunaonya wale ambao wanapika kwa sababu wengine wao tunatajiwa majina na tutaweza kuwakamata. Wakati mahakama zitafungua tutawakamata wote na tutawasilisha kotini. Na tutaomba idara ya mahakama iweze kuwafunga bila kuwapatia faini, kwa sababu ni njia moja ya kupunguza ulevi ovyo ovyo ambao unaharibu uchumi wetu. Na hata hii economic stimulus ambayo rais ametangaza haitatusaidia ikiwa tutakuwa na watu ambao hawana afya nzuri. Evans kama umuhuje kuma itura ria Makwa uria koretwo muharini wa mbere hari kuhurana na unyui wa njohi cia ibango ugite ni magutigirira ati ikuo iria icungiririo ni unyui wa njohi ni ciahuka kaimana mwena uyu. Ni kurakoretwo na ikuo nyingi muno Makwa. Ni urakoraga wiki ni kurakorwo na ikuo. Na nikio undu uria twina guoya uria munene ni ati andu aya matigana coke hau ati tuigue Makwa ni tuguthika mundu ati ni tondu wa njohi. Koguo nikio tukoretwo tukirutaniria utuko na muthenya na tuka make sure taru DCC ni atuhete timetable iria turiingiraga ku tutikana tigirire ati kundu gugwitwo Makwa ni gwakwa mundu. Na uguo niguo tukoretwo tukiaria nginya governor Nyoro ni ingirite muno ndeto-ini ino na akaiga gutire hindi tugutigirira njohi ino ni yakinya handu ati ni atucokia haria tu. Amwe a atongoria kaunti-ini ya Kiambu ni makoretwo na nganja na mubango wa Kacoba uria watongoragio ni Governor Muhagũre Ferdinand Waititu na uria wahuthagira milioni itanyihiire 200 o muthenya. Ni Hakameme TV rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Maina. Tumete aruta mwaki.